So hi everyone, welcome back to my channel. So if you are new here, then hi, I'm Miss Minali, and you know already I have a little baby girl. So my daughter name is Durmika. So today's videos I'm sharing you Meesho along ne kids upon a frog order p. Let's see, to check nang. So guys, today I'm making a short vlog. So to lale pang cheng po nang a videos le nang lang dunon ko son si Meesho long a products misen mahinuma ni takit sa tuma a dress a frog a mane sorry an a peri bangke ni ta experience long lepin lang ko son si a quality ma. So finally la so frog a bangke ni already purchase kuri at lo la penang li tanang li at lo a kapre ka phansi ni order pi la pen a price pen a frog a design pen la pen a pe punonta Meesho ardixir cotton ta ardixir mane Meesho ini ki market lomson ti la anlong sorry la anlong li detta hai a price hedi la pen lang tha jo osumara peri me pick Meesho along la pen a price punonta kom u non la swap frog ta jo lang tha ning hang olo labang lang Meesho. So the next poem is this is also I'm already purchased la penang le tanang le elo labang non abang ke ni supia phansi ka order pilo ring light ning hang on nikar I ong no sitame puisa bang chuton te der amasin na du order long le der lo so la bang hen lo ni supi han ka order pi ke check nang lang dunon ni nang than po mani ko son ma ape ria bang hedi mane ape quality bang hedi order tami osumar tuma peri mane Meesho a price pen punonta ine kini order kuri elo ake thi tumhan kurta ni order lo misen san kurta hai punonta a price pen kurta plazo dupatta set hedi Meesho जो समारा पेर ही के मे हेडी निंग दok it lok sitame पैसा चितंते amat sitame la isi abang kini order pilo nang le et lo lang na ne bhul der lo 2-3 years aphan si pinang ji pot lo atema non ne so pi 1 years ke up elo non 2 years running bom lo amat asap so ठीक थे चैट लो ठीक है ठीक lang tami 2 years complete ani ठीक ही ने ठीक थी ने mommy please do not disturb for me now I'm making videos so go mommy go and play now you are a good girl do not cry baby go see you let's see bye bye la si usumara phan order pi tame thang thea quality me sensan usumara pi rita sitame top abang ke ador mesen san pusitame koson ni he akaprek bang ke chini ne sitame ne top abang ke batai sivelang he order mane a products Meesho ete ramat ni hang ete lo sitame kurta pini pina hai ke products Meesho asi order ta mi thang the so pinya videos ke la an lo theo so thank you so much for watching my videos and see you bye bye love you all please supported me and Susina support her so please if you like this video then please do like comment and share subscribe to my channel so please hit the bell icon मैं कल राती देखिया डरीम मुंडिया मौसम भी होया सी हसीन मुंडिया प्यार वाली दोनों विच गल चलदी रोमांटिक जा चलदा सी सीन मुंडिया तू so please I need a support so please supported me and lots of love you guys bye bye love you all and see you the next vlog love you all bye supported me please thank you so much for watching